College bani fibro section part dah kena video ngan shina kenang habede bat gitu ki kandidat ki bakala pendap ya series booklet no series kata ka OMR sheet namar claim tu series te kajencar ya pi gitu kinong korek ken tips bakada ka series A ne series B ne series C kimla are ban tip te arak korek ro pila ban du mak pila ban nom korek ro kila ban ban subuh lo kajong te lada pendap ru lada okay lada de ke ek la pendap ke e te okay correct lada ki ain udah ka b ke c yang ta pila jenjar kami hapsu kat kum ka question booklet kajong pi hai kebun ha gila komplain gila message janga na Instagram na WhatsApp la ngala mla suban page ki message jenjar mla ban ong issue te nabanta jong pi mo ngap ha gitu ki bakla nadu ka UBSI ter hadu AB Shoban day exam jong ka AB ru ngala da barsina video ngala da batai dathok baha roll number series kom da ter nang bun shu ki babakla so ka first step kane ka long ai jingbut nak lenga jong ama first step call show you helpline number police helpline number kali la anem man tho application have day bat kata ka jing bakla you series number kali ki te uang kumno uyu kumno te sa snap nang ta pada te ke WhatsApp group habe de bang ta ki kelas series nombaru ngasa senang sabuk ke link description please join tang ki bakla banto series mo tho iki series ne baklar nombar ne bakla kam tam ta please tang kita hi ki ban join mdere ban join kulmar bun ma ki bom der kwa ban join ko on lorni ya ka bade jong ki we te ka sudap la ka dap group te mar group la bon ha mla shaban ai te tang ma nagam ta ka jiman toilang nam ta jiman toilang jong ki badon kam te hapshana be da kan onoru ni lere ngasashna ko sa group mo sabu kaling po description ta kata ka first step ong ba phone show helpline number kali bene show la nam la bantu application okay te nomor ba pile bon ha pin sa shulos e be jagane ka opportunity menta ba la phila ba pindu e ka kamru marbun la ba te tang ban la mi result ba no result lane lami duna kamak te ta phila jenjar man complain hadin man la ada correct te menta pada to kata ka face kalong ba phone show helpline number mikla police okay kata ko te second namar ba ki invigilator jong phi kamama ba pintho da application ten da asna group nya kondu lang hima phi baro ngata ngam don mentai ere ban wan mar mangam deru ba tho exam phi tho exam ma phi te phi don hok ban ay fight nam ta kata te ke ko phi ban le pe nomor ba ka problem hangne kam dei ba phi bakla ma phi ka problem ka dei ki invigilator kem check shwa marba nomor ba ki haban san ya kata ko marshit jong phi haban san te ki ban check ke nyang tu la pandam em baro te kata ko ke problem mot ba kala dei ne ki invigilator kam dei shu ka jong phi ada phi pandam ne pandam ro ki invigilator show ba ken sign la check kila dei ban check na jorong pandam ne pandap pe ken ne pandap ha pandap yang te kata ko te pidon ka raj pidon ka hok ba pin complain ya kata mo nomor ba ngi bala ab exam man kapor te ladang check ya ka OMR sheet por exam kam ne kono ru ngi haban check na du ema booklet series kitu ki series A series B roll number ngi page phi bakala komne page kane phi bakala dan ngi sa hier cepo sentar kam tam ta deng sa san te lada kita kena up sentar jong phi ki claim pe ya kata ka jong bakala ka jong phi hang tu bakala claim ong page kane claim pandap te kata kam de shu ka problem ka jong phi mud ba kade ka problem jong invigilator te phile kumno phi haban ong be ya kata nomor ba phinsa shudu e be pinsa judu lada phila ba lada phimla e ta okay phila shuk hun la ko hun nom tam le dei la phim su hun ya kata te phi hab bait ban le ikta fast phone shwa te lada ong bam la le e te phi haban thob application nomor ba ka problem kam dere na phi ka we ka de invigilator inong san yang tu klem check ba te lada check ba kla ban ong ka bet ka serious jong phi klem pandap te phlan pandap to nomor na ka po sek bong la bong ma phila bun ma kata ko we tho application phap mention bhai sentar jong phin marba ka janjar ba ban lap ye kita ki question de par jong phi te hak po application phap tho laga jong mla are ban tho lang ko we laga jong ko we ka sentar kam ta roll number kata sentar jong kata room kata phap mention be laga jong khnang ba kisuk ye ki ba kinwat lada kisha ye phi ba kin pen be kita ki series jong phi kata ko we ka jong te phap ban le mi be ka group we arngut tempo ye re se ma
ngaladan batai nak por we arngut tel asomoi bye bye ta bye bye kelat no kita ke ibaro mat yalong kando no mat yadu da korek yomak labiang magatai te lada yomak syuku hun ya kata lada mio hun no ya katai kata we mo lada bong pina ke por te habede be kitu ki ba pakla question rong lada bong ba siaban late daga grup ya kandulang lada pimla ban ya kandulang te kelat no ya kata kajeng yo bonus mak nomor ba ke bakla baik ke debi kinong up kam de fi be kimpan baik kita kajeng bakla jengkli te habede be kan ya kajeng sanji invigilator toru kajeng bakla ke de jeno up bar ba klem check ba de pandap hang tulan ne por borong por exam ai kita advice kan jigi nokto exam ba please pendap hai kijing pendap wanom ino belang ane yu pendap lo de bara wanom ino wanom bu kumtuhi te kilanang manusia kan jing nokto exam te don kibang de first time kim na hakajing kerki ajing ai kim pendap te bosan sana sanja kata kalau along babakala kita invigilator te tang kata ko we kajing pensyan yang jonga te marwa kibun Muhammad sai cuma ngamla syu wan ong e ngam ong kumno syu nam ta jong pi yo nam yo mak korek na komre katan marwa ngam de ru bade yu tani ngadi tang ban ai bu je pi te khnang ba phin yo biang ane phin shai phun be hablan nyambar tel dong amla syu thot application nam ta kita baro bat pidon kam be ta grup amde tang marwe tang tahi kermen ba kitu ki ba bakla ban thoi ki series nombar ne roll nombar e baro te phila ban penbe kita te I hope kane kan poi kita ke kam bat kasyong sapi ban le ke kam ta kan nahi please bun